basically a drone simulation where you can go to single player or multiplayer. Let's go to single player, and here you can choose any tracks. So this is the track that I picked, and this is the controller. And when I press start, I need to go through these like boxes and finish the lap like this. One of the key elements in the total defense of the state is a societal and civil preparedness. So taking account into this, we develop kind of a strategy how we are preparing our citizens for militarily, and how we're preparing all the rest of the citizens to build the resilience of our population. Prieš laikrodžio rodiklį. Jeigu mes vieną atimtume, tai vadinasi dronas iš karto pradėtų suktis aplink. So I'm teaching how to fly drones, how to lift them, how to use them. We're learning how to race, because we have first racing in October month. So we will be racing with drones, not this one, a little one. So how to construct drone, how to program a drone. Jūs galite įsivaizduoti, kaip jūs dabar pajungsi droną ir neina užkurt, vadinasi reikia atjungti iš naujo bateriją ir iš naujo prijungti, tada sukurs. Projekto tikslas yra žvilgsnis į ateitį, į inovacijas. Tikrai norėtumėm, kad Lietuva ateityje taptų lyderiaujančia šalim dronų industrijai. Let's create this kind of classes where our schoolers from the 3rd grade to the 12th grade could get some knowledge on the new technologies, on the drone systems, how to use them, how to build them, how to create them, what is actually the engineering constructing under this. So looking into this project as one of the long-lasting effort to educate the society, especially schoolers, to give them this technological edge. Čia mokinių įgauti įgūdžiai gali ateityje padėti jiems, tarkim, pasirenkat profesijas, ar viena iš tų profesijų tikrai galėtų būti gynybos sferoje. Ir manau, kad tai vaikams suteikia įgūdžių, kurie gali panaudoti būti ir gynyboje.